Tigasat. Napalabas, dinamag ni Angeli iti inana, no addan imawag may papan iti panakadukot ni Samuel. Ngem na kuna ni Ariela ngawan pay. Nastao met ti balasang, tano kwarta ti motibo ti kidnapper, apay adi da umawag ngagkid daw iti kwarta. Impateng met ni Ariela at iipag na ti akin aramid iti amin. Naragsakan met ni Baliko ta iti resort tinangipanan ni Rocco kenkwana. Sigun iti lakay, makarelax kano iti nasao a lugar. Kabayatan na, nagapa da Angeli ken tinubyo na, ket nagawid manenday toy iti mansyon. Bayat met ti panagsarsarita da Monre ken Anaya, adda nag-text iti balasang. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Oh, adda text mo. Basaan pa'y. Taamangan no importante, Anaya. Okay, mabiit lang nga rin, ha? Ha? Apaya kas ti reaksyon mo anak kabasa iti text mo, Anaya. Asino tinag-text kan ka? Sino nga ta dito anak text? Apay akas to iti bagbagana. Anaya? Ha? Kwa, awan, ay kwa, may sa agayam tinag-text. Wen, gayam ko. Apay anak higtot ka anak kabasa iti text na kan ka. Ay awan, Monre. Mala, agrobot kayo kit din kinitatang. Tamangan no sa pulanda kayo iti mansyon. Ha? Saan kayo adagdagdagan a pumanaw? Ngamjak kayat amaungtan kayo kinitatang, Monre. Sapay kumata maawatan na. Ay nawaw, saan ko amaw-awatan ni Anaya, Monre? Awan mo trabaho na ita. Ngam apay at dinagdag na ta apimbanaw. Amangan ka nung amin noong tanata ni Mama, Tata Malyong. Ay nawaw, nagpakada akmat iti husto kin ni Madam. Imbagak pa iti eksakto nga oras sa panagawid tay, nawaw. Kayat ko pa'y makasarsarita ni Anaya, Tata. Ngam, diyak kayat atog nga rin ti kayat na. Ay na talaga, abaraw kay nawaw. Ha? Anya ti katawaam, Tata. Ay, awat na. Ay, nawaw. Ay, kwa. Ay, malagip ko lang amin iti kabambanuagak pa ilang, Monre. Malagip ka o iti ar magpayday din nanang ni Anaya. Ha? Anya ti malagip mo, Tata Malyong? Kwa, ay, nagsingputak iti agar-ara, may nawaw. Idila ang agar-aram ka, anasingpat ka, Tata Malyong? Ay, nawaw. Nasingputak iti agar-aramak. Ngam iti inaklon na kuntar armak at adda asiming putak. Nakarkaro na siming putak. Iti nagasawa ka, men. Ha? Ay, Tata Malyong, istorya ang manmanan? No kasano ti panagaram mo iti? Ha? Wan. Istorya ay. No, madamdama. Iti langin man siya ti mag-istorya. Tadaldanitan sumangpad. Ay, nawa. Ay, adeng! Para di kasango tinalabasit agad, Hap. Adeng. Ato iti bayad, may. Wala, kumsagtan mo rin. Ay, nawa. Simangsangpot kayo pailaan. Ay, nawaw. Ay, Monray. Sumrek kan iti silid mo, barok. Uwan, Tata Malyong. Rokaw? Ada ka di problema, Nasipnutan. Ngam ita kayo la sumangpet. Anya klase ti babaw ng tigasta? Rokaw? Pasensya ka na, Ta, birthday nga roti, anak ko.
Nagsapa kayo arimwar ngam nagladaw kayo sumangpet? Ala, pasensya kan, Roko. Day off ko, mate. Anya ko mati parikot mo, ayang ami. Day off. Adulamin dayta. Di kanton ikan iti day off mo makitam. Sige, Ramidam latati kay kayat mo, Roko. Sikamat. It's up to you. No. Di already nagpaglabahin. Di nagpaglutuan. Di nagpagdalusan. It's okay. Roko. Kan, di nakong-ongtan, mabalin amin kanyak. Hoy Malyong sana ka makirinrin nabakan ka. Ay, sa anak mo't ang mga rabrabak kat, Roko. Adamin kan kakarbangan, Roko. No di nagpagtrabahuan, ayos lata kanyak, no problem. Awanan yaman na, Roko, ay nawawe. Hello, Flora. Hello, Anaya. Kumusta? Di, anya? Kumusta ngay? Inaklon mon? Oh, nagunagmut asin na ay daytan? Flora, adda nag-text kanyak. Ha? Asino? Anya din baga na? Ipabasak to kan ka apaman nga agkita ta. Saan ka pa'y amapan maturog, Tata Malyong? Agistoryata pa'y dito silid ko. Ituloy tatitapik ta itay, ijay taksi. Ay nawaw. Amumunre. No, pampanonotek tinapalabas. Kenti agdama. Dakkel tinagdumaan daitan. Sabali ti istilo ti panagarim idi ken ita. Anya tinagdumaan da, Tata? Basta dakkel, barok. Iso nga adda pagsayaatan na no dumngag ka kanyak. Tapno, at least, may pakat mo, dagiti daddo mga istilaw ti panagaram idi ay nawaw. Kasano aya, Tata? Bastoy. Idi panawin may, no agarem ka, masapol amapan ka iti balay ti armam. Kastay. Pagsirbiyam, agsakdo ka, agbalsid, kan ilutwak pa'y ida-idi. Amin da asang kapamilya ti pagsirbya kay nawaw. Ken saan amabalin adudwa kami lang agsarita ide iti day ti asawa. Nakasangaw dagiti tadakil da. Ken kakabsat na. Ken ultimo pusa ken aso nakasango da. Ay nawaw. Anya? Uwain mo re. Kasjay ide ay nawaw. Agharanak pa'y ide No, ilukatan na ka, ti balasang ititawa, bayat ti panagharanam. Kat umisem-isem iti ayan titawa, ay nadanam naman barok. Ngam no sana malukatan titawa, ay nawaw, kaawatan abasted kan. Kano iniggamam ti dakulap ti balasang idey, masapul apakasaramon. Anya? Win barok. Ang ita ay nawaw, high-tech itan ti panagarem. Iti social media ti pagdatunan ti lalaki itan. Saan mo't kidi nga amin? Ngam kaadwan itan baraw kay nawaw. Alaam laeng ti cellphone number ti balasang. Mabalin mo ti agaram. Ay wino saan iti chat. Pati sabong nga irigalo da ita. Saan na masapul na gumatang dapay. Agaramid dalayan iti graphics iti chat. Mabalinain. Ikanda pa iti ismaili na Isindalayan nalpas. Narigat gayam ti agaram idi, Tata Malyong? Ay ay nawaw. Narigat ngam sulit mate. Tano mapaaklon mo ter arma may nawaw.
Kasila ka maitay tayok iti tangatang iti nakaro aragsak mo Ang umita panawan, dagiti daduma, no kasanot ti kinapartak ti panagaram, wenno panang pasongbat iti balasang. Isumat ti kinapartak ti panagsinada. Ha? Iswasi ka mon re, barok. Di ka agganat, no saan nakapay nga inaklonter armamuhan. Nang ronakin ni anaya nga anak ka. Ta siyempre, siya tinang padaktil kini anaya, monre. Nga oray kas jay ti klase ti trabaho na, kasla talagang probinsya na lata. Day tama tinadlaw ko kini Anaya, tata. Very simple girl. Kan, nakasingsingpet. Nagamang agsasaw. Banag anak kain labak ken ko ana. Ay nawaw. Wen, barok. Proudak amang ibaga. Anasingpet ken nanagam ti anak ko, monre. Iso ano da kayo, tagkagasat. Ay na, agpada kayo aswerte iti tunggal may siya. Kaagpada kayo anasingpet, barok. Anay ko, nagsakit ti ulo. Nana Panyang! Nana Panyang! Umayan, Ma'am Angelay. Apay ka di, ma'am. Agdigusak, isaga naman ti towel ko, kan amin na namasapsapol ko. Isaro nam iti banyo, nasakit ti ulo. Wan, ma'am. Ay, agnaed nga tamanan ni Ma'am Angeli iti mansyon. Ay, aramid akong di papaaramid na. Ta sigurado nga agunget mananday ta, no saan amayawat adagos ti kayat na. Mariela, agring ka man. Mariela, Apay, aya. aldawen. Napnapanan nyo ngamin kina Angela Iderabi. Ape alinibasan dak. Ha? Oh, nesaan? Di ka riniing, tadyak kayat amadisturbo ti pannaturog mo. Ay, di ka pa yung napuutan na si Mang Pet. Nagkapuan nyo ya. Kinuyog ko ni Angeli. Dinanggaya ka nang iliw-liwag iti parikot na. Parikot. Apay, anya ti parikot na. Ti boyfriend na. Anya? Nagapada. Sinaan na, taimimot kanumanan ti boyfriend na. Manen? Imutan namot kanon ti anak ko. Nasingpat kano ididamo. Nga medi agbaybaya, grimoaran ti pundo nga ugali na. Naimot kan naimon. Ha, awanan ba inkit di dayjay alalaki ano asino man. Pati tinted na alugan ni Angeli, sinubli na kano. Ha, bastos dayjay. Ariela, saan mo pa nakit-kita da dya lalaki? Napay pagsasawam. Kung may sa, di mo nupod no amin niya impulong ta anak mo kun ka. Kanya mo, amangan mo't na iso tayo ti parikot. Amamok ti anak ko. Kan siyempre, anak ko ni Angeli. Iso ti kanunungak. Apay ko maasabali ti ayunak ngay. Ti anak ko Ala, agmurmuray ka nga rodan. Kalbasan na, yung kaagar mo sa rin. Agsalita tanto. Tada tinapatagapagsaritaan ta, Ariela. Anya ti pagsaritaan ta, Rocco. No kasta? Agnaed ka manan dito mansyon, manang Angeli? Juan, apay, ada reklamo? Ha? Awan manang? Sakit ti ulo ka. Ni, apay ana sakit manang? Diyan ka mo Ay, tila damdamagam. Kat, kumusta ti trabaho? Ada ornong mon. Sa anak pa'y anag full-time iti trabaho, manang Angeli? Ken, awan pa'y urnong ko,
Tasyak ti agbaybayad iti bill dito yung mansyon. Kat, iboy-boy mo dayta. Ha? Ni? Saan mat Manang? Rumbang la tumulong ka kadagiti babayadan dito yung mansyon. Tapno damot serbim. Manang Angeli? Ay, nasakit ti ulo ng agpampanunot. Adda ka di problema, Manang Angeli? Ada, dakkel. Kwarta ti problemak. Matulungan na kaya? Ha? Eh, Kaslaak mabagtitan ng agpampanunot no pangalaak iti kwarta. kuna ni Mama? Adda ka no boyfriend mo abak nang? Idi dayta, nga maawanan. Nagsina kamin. Sinina akon. Ha? Apay ngay? Ay, nagalas ti ugali na. Nagalas lang arudon ti rupa na. Nalas pa iti ugali na. Ha? Ala, maditi agoy uyaw Manang. Awan tinaalas ana iparswa. He, aguli mo ka man. Nagsasao ka, kunamlan ado ti amumet. Kasla ka lang anak man ngagsasao. Di kan tupay agnaknakam. Baro akon Manang. Addan panunot ko. Nanakam akon. Ay agtal na ka. Saan atilay bagbagam? Agraraman ka talaga. Mapantaman ket diti silid mo, Monray. Ha? Anya ti aramidon ta ijay silid ko Manang. Awan, agis istoryata. Dito'y salasan ati pagistoryaan ta Manang. Ijay nga rod silid mo ti kayat ko apagistoryaan ta. Ala, umay kan. Mapantay di silid mo. Dito yan Manang. Di ka di makauawat. Kayat ko nga rod ti agid da iti kamam, kabayatan ti panagis istoryata. Ha? Eh, No di mo kayat, siyaklangan ti mapan ijay. ay saan sige, mapantaro din Manang. Maki-computer at man iti computer mo. Ag-Facebook ka. Ni, kunak man no agistoryata ako nam. Kwa, saan gaya man? Nakita kami iti computer mo. Isa, malagip ko ti ag-internet. Makiusara ka? Sige laang Manang Angeli. Makilag-inak ha? Sige laang Manang. Kumusta at man dagiti big time agagayam ko? Bareng ada pagsayaatan amadamag ko kadakwada. Agbuyak pa'y dito yung newsfeed ko. Nini. Italamanan ang nagpost na ito agayam ko balasang pa'y lang at ang aging gaita daytoy. Big time talaga daytoy ababain. Nagswerte at talaga, tado ti pagkwartaan na. Monray, umasdag ka. Kita mo daytoy aladawan. Ha? Sino dayta? Gayam ko nga da iti abron. Napintasan ka di? Wan mat Manang Angeli. Nataer ka. Sigurado ano makita na kadaytoy. Agkurso na dalakit dikan ka. Anya ti plano ni Angeli. Gagayem, diyo liwanad dinggen, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Ti Kasat. Napalabas, adda baro ang numero ang nag-text kini Anaya. Nasdahaw daytoy gapu iti mensahe tinag-text ken kuana. Nagdamag ni Monray ngem saan ang nagsao ti balasang. Karabyan na, nagsarsarita met damalyong ken Monray, may papan iti panagarem idi ken ita apanawen. Naboring ni Angeli, iso ang nagbuya kadagiti ladawan iti newsfeed na iti Facebook. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Kasat. Big time at talaga daytoy ababain Nagswerte at talaga. Tado ti pagkwartaan na. Monray, umay ka.
Umasidag ka dito eh. Kita am day ti aladawan. Ha? Asino day ta? Gayam ko nga day di abroad. Oh, napintas saan ka di? Wenmet, Manang Anjali. Nataer ka. Sigurado ano makita na ka daytoy. Agkursunada lakit di kan ka. Ha? Amok ti type dayto agayam ko. Dagiti kasken ka ti kinataer ti kayat na. Nataerak ka din iti panagkita, Manang? Kanayon mo ngamin nga ibaga iti, analaadak. Ah? Akwa, idi dayta. Kung kunaklaang dayjay. Ngam ita, nataerkan mon, Ray. Kasanon, naagkursunadan to kan kaday ti agayam ko. Yak kayat, Manang? Anya? Nagpintas a babae, di mo kayat? Baknang pay daytoy? Kayat mo tatulungan ka nga agaram kan kwa na? Manjak, Manang? Kayat mon. Pakipot kamot mon, Ray. Nagpintas a babae, di mo kayat? Manang, adan ay ayatek. Ha? Asino? Diyan ngay imbagakan ka idi, Manang Anjali. Jay anak ni Tata Malyong? Wen, Manang, ni Anaya. Ay, anjak kayat day jay aparakan ka. Agayat ka, jay pay lama mirmiraot mat. Jay bak nang tipilyam, tapno saan kanto nga agrigat. Apay iti ko nam patawidan na ka ni mami iti kinabak nang na. Saan? Di nakapatawidan day jay. Iso ati ayatem kat jay mangbiagkan ka, Monray. Ay, saan a? Siyak ti lalaki. Iso asyak ati mangbiyag iti agbalin nga asawak. Siyak ti agtrabaho, Manang. Ay na, awan ti mangawat kan ka iti trabaho. No di pa nagkankantam, saan nga agnanayon dayta? Dumteng to ti panawon asaanan nga uso ti kanta. Ha? Iso adeng ganak ha? Pagsaya atam ti bagbagak. Iyam-am mo kay ti gayam ko. Mabitlaang, takachat ko. Kumusta ak man ti gayam ko? At naplano ko agatangan, Ariel. Ha? Anya maninday taro ko. Nulugan saanan. Sayang laang ti kwarta. Adamat lugan tan. Sa nalugan. Daga, Ariela. Anya. Sa dino. Itinasuli na kalugar. At ayo dito yung syudad. Awan di balbalay ijay. Iso na pintas. Anya. Gumatang kalangaruden iti pay nasulinak a lugar. Oh, anya nga iti pakairanudan ta dita. Mulaan ta kadimanen. Wala, Ariela. Nateng kadimanen. Ay naroko narigat agsapul iti katalag. Nangruna nusulsulinak launay. Oh, saanan? No anya man ti planom nga ipamula. Adamot ti dagata ijay San Pabling, ijay San Isidro, ijay Sana San... mabalin ijay. Taado dagiti balbalay ijay. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Roko. Maamuam to. Ala, agrubot ka tayong tagitaan ti ibagbagak. Ipakamukmut kan ka, tapno di mo matkun ko na. Alan, agrubot ka, tagbiyahe ta, Ariela. Oh, smile, Monray. May sapay Umisem ka ngamin Nakaporpormal matarupam. Jay, kaslag pakyut nga isem. Sige. 1, 2, smile! Kasta di nagtaer ka di tiladawan mo. Ag side view ka pa. Taalaan ka iti side view. Nagadun ti picture ko dita cellphone mo, Manang Anjali. Wan ata pagpilyak tunoan niya ti mayat. Pangaramatam ngamin kadagiti ladawan ko, Manang. Ay, basta. Oo, may sapay Last day to yan, Monray. 1, 2, smile! Tanyang,
Sigurado nga agunget manin ni Madam Ariela no di nakamasangputan dito yung mansyon ay nawaw. Pakibagam tulatan ang nag-emergency, Akmalyong. Papa naman nga minan ayapan yang. Awid ka lang awid. Anyalat awidam aya ay nawaw. Adan siyamat. Agar-aram kan panyang ay nawaw. Tila ibagbagamat, Malyong. Ha? Mapan nga min iji abroad ja akin daga itayan ti kalkalapaw ko. Kat nakipakpakaa si abantayak kano ti balayda. Mala. Ay sige nga rod tayo tulog kan panyang. Ay saanan? Ha? Sa pulanda ka dito mansyon. Sige nga rod panyang. Agan anad ka wey. Ay nawaw. Bayam. Siyakton ti makaamaw amang ilaw-lawag kin ni Madam Ariela. Apaman na makasangpay. Oh, Anaya, asino di pagpagang nag-text kan ka? Jak am-am mo, Flora. Ngam am-am mo nakday di ang nag-text. Anya nga minti pagkana. Mabit lang tayo pabasakan ka. Oh, adoy. Nan, kita man. Ne, may papanmat ka ni Monre ti bagpagana ditoy. Wan, sakbay ka no nga aklunag ti panagayat ni Monre. Masapul ka no atingitingak ana imbag tirik na. Taamangan no agbabawi akto. Kat sinaak ni Monre. Kaasi ka no ni Monre no masakitan laeng. Ni, asino nga tangay dayta? Ay, aging gaita. Pampanunutek pa'y laeng no naggapon dayto atex, Flora. Iti dayta mensahe na. Madlaw nga isakit na ni Monray. Ngam, asino nga dagiti close na amang isakit kan kwa na. Datayo laeng mat saan ka di? Imposible ani mamana, wano saan ti kabsat na. Kat kunamad akagurgura da ni Monre. Jakpat yun nga isuda dayto eh. Kasano ko maamaaman dati number ti cellphone ko? Imposible mata ni Tata Malyong. Ay adadan a jakpat yun dayta, Flora. Ngam masapul ayuman kuntukin ni tatang ti may papan iti dayto eh. Adayo ka di pay, Rocco. Asidagan. Basit lang nga ano sa Ariela. Yanos mo timag na. Tatalaga asa na dumanon tilugan ditoy. Bakirket na ro. I'm tired na, Rocco. Please, sumalugtan. Diyak ka ba ulanan? Kasla agbet-edan ti sakaak. Sige. Agi na natapay laan. Ay na, mahulawak pa yan, itinakaro abanog. Mayat kit di tapno ma-exercise ka Ariela. Masisi dagiti tabam. Da kayo latan ti agtuloy. Urayan kayon ditoy. Asidag ka nung arudan kung natin kadwa tabakit. Muna pa inanag na. Bakbakit pa'y day dyan ngamiti ka. Ngam nagalisto amag na. At iwan na kapay. Wala, tanaruam. Hangam, siyak ngay. Sana ka na irwam amagmag na. Alakit din. Ituloy tanti Magnariela. Nabanog akon. Kasla jak makatakderan. At tila pangikuy-kuyo gamot kanyak, Rocco. Wen atap na makita mo ti dagagatangan ta. Mas daawak mat ngamin kan ka. Gumatang ka iti daga, kastoy pa'y ka adayo. Saan na makadanon tilugan? Sana bale, tauray saan tan niya agsubli dito apama na maghatang ta. Makamunton ti talken ta mga sikaso iti dagagatangan ta. Rocco. Masapol nga agpaado tayo ti kwarta, Ariela. Itatanapig sa tapay. Enjoyin dati kwarta ta, Ariela. Sa bagay matkit di sige nga Rod, ituloy tantimag na. Ang aginayad talaang, ha?
Salabayan na kuma, Ah. Roko. Anya, ay akal na kaman mo Tariela. Nagdagsan ka. Ah. Magnakakit din. Aginayad talaan. Jakmat nga rod am-am mo, tatang. Ay, nawaw. Riniplayam ko anak ko. Wan, di na magkuno asino. Di mat nag-reply, tatang. Ay, nawaw. Sino nga tangay da dyan nag-text? Kasla dapay kit din panagamak ko, tatang. Di ka agbut-buteng tawan mo't basol mo, anak ko ay nawaw. Kan may isa, saan na kamot apinangtaan tinag-text? Imbaga nala at tingitingam anala ing tiriknam. Isakit nala siguro ni Monri, Ang mga nulimod niya kras na dyan kan kwa na, ay nawaw. Aha! At nalagip ko anak ko ay nawaw. Anya day, tatang. Ang mga no isumot la day tatay naggastos iti sagana iti kasangay ni Monray. Anya? Oh. Mapansa talaga di atap ko anak ko. Ay nawaw. Ang mga no adalimod niya gusto kini Monray. Ang mga no stalker na day ta anak ko. Ay nawaw. Anya? Okay, sige. Bye, friend. Ay na, talaga big time na gayam ko. Nakapapala talaga. Kita man latigasat anya. Aglakla ko lang iti online ididamo da agayam ko. Ngam idi nagboom ti business na. Dimakala aging ga nagbalinan ang milyonarya. Ay. Manang Angeli, rumwara kon. Oh, papa namon, Ray. Inak ag trabahon. Di ka madanagan. Tanukas ka sa no. Di kanton agrigat ngagtrabaho mon, Ray. Ha? Apay, Manang Angeli. Tano makaasawa kanto iti baknang, agbyag kanton akas don. Ha? Sino abak nang? Jigayam ko. Manjak, Manang Angeli? Ay na, di ka man kundi pakipot. Insend kun ti picture mo iti gayam ko. Katamom, nakayawat iti kinataar mo. Anya? Kunak tumat kan ka ang magustuhan na kadayjay. Amok ti type dayjay agayam ko. Itala makita na kadayjay. Ay, ikwa. Kan amom? Apay ka nga itala nga imbagak nga adakabsat ko akas kan ka iti kinataar mon, Ray. Anya? Hala, jak kayat. Ay, mayat ka man kan saan? Agkita kayon to'y tigayam ko. Yamam mo kanto, Monray. Anya ti mago na Mariel. Nalakati panangila ko da iti adaga. Nasulinag ngamin, isa nalaka. In fairness, presko ti angin dito'y tapaw ti bantay. Patad mat gayam dito'y tuktok. One month. Kunak tumot namin kan ka napintas dito Isu na laeng tanagsamak. Wen, nga madalosan to da ito Mano nga ektarya ti ilaklako na. 5 hektarya, Ariel. Ngam naglaka ti panangila ko na. Mano kano? Dahil tati pagsasaritaan tayo ng madamdama. Impakitak pa ngayon muna kan ka, tapno awan ti may bagbagam. Anya nga rod ti imulat ditoy. Ken asino ti talkanta ang mga sikaso iti daytoy alugar. Makitan to no kasan mo. Ninto ulit agabali ko siguro. Naimbag no kayat nga. Kat addamet ar-arti dayjay nga uliteg mo. Ken addasad-sadot na. Nagagat na ulitag ko. Kung saan anaarte day jay. Kasanon no di na kayat. Mayat day jay, Ariel ha. Basta nayunan ti sweldo na. Dahil tati pagkapsutan na ket. Kwarta. Anaya? Adtoy, Intimplaan ka iti kapem? Agkapekan, kabayatan ti break time. Ha? Thank you, Monray. Nagbanog ka may laang.
Saan mata makabanog tag timpla iti kape? Kat, sika ngay. Saanan? Sa anak unay nga agkap-kape, anaya. At mabitlaan ha? Ialaan ka iti tinapay mo. Ala, saanan? Siyakon man rin. Siyakon, anaya. Sige, dita ka lang ha. Nakasingsingpat ni Monday kanya. Day taagalad na tinakakayawakan ko na. Ay, kastigayam ni Ayat. Uray anya pa'y ti kinatao ti ay ayatam. Saan nga umdas day taatubang iti panagayat mo kan ko na. Kaskin ni Monday. Ti amo. Asila ang ti marikriknak para kan ko na. Diyak ni namnama akalpasan day tang asi. Si marunumat ni Ayat anariknak para kan ko na. No aklunak ni Monrey. Anya lang atan ti makuna ti inanak kanya. Sigurado. Di na kayat apara iti anak na. Kaano nga aklonen ni Anaya, ti idat-daton ni Monrey a panagayat? Gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Ti Casa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Buliser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ni stasyon. Tigasa. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.